oras malihitang, oras ng di nagtututa. Di dia beda maringanan, daripada umetasan virus corona. Saya diramoti Tuhan Maha Tutong. Sebelum kita mulai video terlebih dahulu kita like, komen, dan subscribe channel Anak Medan. Sebelum kita saksikan video siapa kamu jo tisu. Alana berdua ilu dan kamu menonton video nanti. Selamat menyaksikan pertarungan poros di Tasalukna. Horas daw ito, horas ng bilay. Kung natin maritua perdengga basay, alana ditikyon, nilihat Tuhan do acara kita berjalan dengan lancar. Jala disadarion itu nunga sahabiamu sebagai pasangan suami istri, hadi pasu-pasu Tuhani. Sayang dia mamu itu do lain, dia be pasangan na dia be sitiro di dajolma nang dijolin Tuhani. Jala itu dison anong marami pasat ano otikon itu kasadia titing si gopa gulang-gulang pangaraw na tumoti susadia penabuhi tanpa pahami itu tugurang mapinasuna Madu. jala itu anong mo silono namin kamu diken ni sale-sale diken ni si mamora tabadi hamu gabe jala tibu hamu mamora ay molo di talak batak hamorao ni dang harta ale geleng ma tubulak lak tubu sibok sikoru tubun anak kamu itu tubu boru Juga musor betul. Madu. Jala kamu lain nang itu nami sayang dia mau pasangan serasi sesa mau mernini tu mernono Madu. ulate ma kita ulate mana Gudang ni pasay. Sira ang kamu ganeba. Jadi Deho era noto muruhasian bering jo murini ibu angki munasya tulala. Sila somo to rokeng maksud yang ditarik dari kuno. Pak, hoka siya puda do baba ido. Ang bibulong siya puda. Ikaw na puda do buka na naman. Aronoko. Andoro sohulian sila sinero sa mga pingkisan kairo tukang kodo ko. Ikaw meron ko jelas rohana marite ede ina. Basta to ilang tarik. Pak, kami bari bang kami. Alam sa colong banyak. Saat sebuah bingkisan untuk kakakku. Kamu jangan permusik semua lalu. Abi amang kami. Sadarion mahasota mahamu. Oh gitu. Sadarion. Oh makasal semuanya diguna-guna ate. Dihasa daun roha semuni luhut ditarik suara.
tempat kita tadi